Munyarwanda uriyo ansomere cyangwa se ururimi rundi nta kibazo, ntacyo bitwaye, indimi zose zihimbaza Imana. Yego wagezeyo cyangwa byanze. Yesu yamuzira ati ibice 14 umurongo wa 16 umurongo wa 10 ayisinga kuruga ebicheka 14 omusorongo mu 10 ageze Farao abatuze Abisirayeli bubura amaso abona abanyegiputa bahuruye Abisirayeli bubura amaso mwamahimbazwe. Haleluya. Inyuma yabo haleluya. Hari ibiragi mu iteraniro uwaje ari ikiragi amaniko kuboko tumusengere. Kumenya igihe ukamenya n'ibikorwa muri icyo gihe abahinzi barimo barahinga bazi ko iki gihe hari umuhinga, ariko ntiwabona umuntu urimo gutera ibishyimbo cyangwa ibigo. Bazi igihe cyo guhinga, bazi n'igihe cyo gutera. Umurokore birakwiye kumenya igihe urimo ukamenya n'ibyo ukora muri icyo gihe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bari mu nzira bagenda bamenye ko igihe kigezweho ari ukubura amaso. Baraza kumenya ko ari ukubura amaso, batangira kureba. Haleluya. Barangurira ibyo tubonye imbere iwacu ntibabishobora, n'abagabo ntibabishobora, abagore ntibabishobora, umuryango ntibabishobora, ariko tugiye kuhungira ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Komera Yesu amashyi menshi. Birasaba itorero kumenya ibikorwa muri kino gihe no kumenya igihe bizatugeza kure. Reka dukomere Kristo amashyi dusoze twakira abakozi b'Imana. Iyo utamenya igihe ibyo wakwiga byari byose, ngumenye n'ibikorwa muri icyo gihe, ngumenye igihe watewe, ngumenye n'ibyo ugomba gukorera mu gitero, bizakurangirana. Hari umuntu urimo kunyumva neza? Twakiriye amatorero yose yaturutse impande zose. Reka twakira abantu guturuka muri Deliverance kwa Pastor Nepo, abahageze batugirireho batya. Kwa Musumba Nepo, bakomera amashyi menshi kandi bahereza umugisha. Reka twakire abantu guturuka, iyo tuvuze abantu ntabwo tuba tuvuze umuntu ujye wicara wumve neza ikinyarwanda, cyangwa se iyo twagira ngo twayakira abantu abaragaha, twagira ngo twayakira umuntu niba uri n'umwe waje guhaguruka muri babandi bavuze bari benshi, ubwo nshatse gushyira akarongo ku gatuti, siko bimeze? Yego. Reka twakira abantu ku rugaha Rweto bo mutawu no muri Miracle Center, mukama bahereza umugisha abisha katinze hati nyowe newe bateka wano sente siza kuzijyayo namba naye sente ngotajuroti inkuzira kuba ema wajazijyayo Bishop Manuel wana ijajira asikora. Haleluya. Amen. Na yate bwetuba katwina okuyita wantu awafunda konkaka batwina ho kuraba aho kwina makwegumba nkora mu bwenji ne nyowe ni nchama ntindabo Bishop Emma babayita watakusakwina bafuna kureba kati buli kintu kyonna Katonda kye yakuwa buli kintu kyonna kye mwebaza omwana yayima oluyimba n'agamba omwana kesongolo yagira mwebaza obeera ofunye muntu ebyokuduula tebiyamba bikendeeza n'omukisa Katonda buli kyakuwadde mwebaza kigyeko amaaso gatunuulize Katonda. Amaaso gatunuulize Katonda kubanga buli kimu kyonna ky'olina si kikyo kyawe. Era kanyongere nkumalemu amaanyi essaawa zino n'omala ofa eshaheji gawahirmaho ngabulire essaawa zino n'omala ofa eshahejo kahirmaho kafa abaana ne bawulira nga wafudde abaana bakahurira ngu wafa ono aleeta fuso n'atikkako ente 20 oli onaleta omulala n'aleeta fuso naye n'atikkako ente 50 shahurra ne batwala mu katale abashahuzi n'ibijani bibiko bagenda okuziika baza kuziika ng'abadde n'ente 10 obirainende osigazzawo nga 50 osigizeho mbarwa abaana nga bazitutte abaana bazitwire bazitutte dda mu katale bazikiza mu katale
etakanga batandise buli omwe atandise okweswanta bwetumala buli omwe yatandikire kweteekateeka. by the way batandika n'okunoonya abaguzi nga tebanaba nakuzika. Abo batandika n'okulonda kyabaho kaboziira abaana bakukacenga ne balonda baguzika n'okuzika bataka kuzika. Baba tebanakuzika batandika okunoonya abaguzi. Ne baba bataka kuzikira balonda abaguzi. Abange ebintu ebyo byolina Katonda akwazise. Ebintu byolina Ruhanga bikutiriza n'ebyentiriza byonna. Katonda akwazise. Ruhanga akutiriza amaaso gajja ku bintu. Amaiso gihabi. Amaaso gatunuulize Katonda ayingira. Gatege ku Katonda. Amaiso gateekya Ruhanga. Ekyokubiri. Ekyakabiri. Ebintu bimanya okwekyanga. Ebintu bimanya kwekyanga. Naye singa byekyanga. Kyokka kubya kwekyanga. Nga oli wamu ne nannyini byo. Kubira yekyange bisangwe hamwe na Mukama w'ebintu. Ako kanziremu kakumuliro kategeera. Kyetaaga ebintu byekyange. Bikyende ebintu byaza kwekyanga. Naye bisange ng'oli wamu ne nannyini byo. Byekyange kwankoyi na Mukama wabyo. Yayawo okumpi. Arihirimiwe. Ng'ali wamu naawe. Arihirimiwe. Namukwe mwali. Omulimu olumu. Ogenda n'olaba abantu. Kasita genda leero. Kasita ninjenderizo bakangamba. Ogenda n'olaba abantu. Nokyendere babantu. N'alemwa n'okuwa ekimu ky'ekkumi. Alimwe n'okuheereza kimu ekikumi. N'alemwa okuwa Alimwe kuheereza kimu ekikumi. ente 10. Ente 10. Tayagala kujjako emu. Takwenda kuyiyaheewo. Agirete wa Katonda. Aheereze kimu ekikumi kya Ruhanga. N'omumma n'ente ye. N'ente ze n'ozimumma. N'ente ze Bannange, nalukuleekuyemwe. omuntu nno muzibu. Omuntu n'ondiisho. Omuntu muki? Omuntu okunondiisho. Katonda akuwadde ente 20. Ruhanga akuire ente 20. Azikwazise. Azikutiriza. N'agamba leetako 2. Yakugira ngo oleete hiibiri. Owuliraga kizibu. Ahurira kyona akikumira. Ogabikutirize butiizi. Ogenda kusigaza ente 18. Looza kusigaza ente 18. Ebbiri ozireete wa Katonda. Ibiro zireete wa Ruhanga. Kwanga kikubeera kizibu. Omanye ekireeta ekyo. Omanye ekirikuleeta ekyo. Amaaso gonna gali mu nte. Amaiso gonna galiwo mu nsi. Obwongo bwonna buli mu nte. Amaiso galiwo mu nsi. Omutima gwagwa mu nte gwabulira mu nte. Omutima tokyagulina. Omutima tokigwina. Wabula gwagwa mu nte. Gwabulira mu nte. Gukagenda mu nte. Omusajja musumba emanze kwe. Munange kyenakuyita okkirize bwe kuyita musumba ng'okkiriza. Kwara kwete ema oyikirize. Bwe kuyita ema ng'okkiriza. Ekirize.